28. decembar 2020. godine. Da li znate da se u Srbiji jelka kiti za Novu godinu, ne za Božić? Da li znate zašto? Nije 100% sigurno, ali prve jelke su ljudi počeli da kite u Nemačkoj u 16. veku. To je bilo za Božić 1570. godine i jelku su kitili jabukama, orasima, perecama i papirom. Ipak ima i još ranijih informacija. U Rigi, u Letoniji, su ljudi kitili jelku još i ranije, čak 1510. godine. U Srbiju je jelka došla u 20. veku i to sa severa iz Vojvodine. Kao običaj su je donele nacionalne manjine, Nemci i Rusi. U Srbiji se za Božić tradicionalno unosi badnjak u kuću. Kada je sredinom 20. veka Božić postao manje popularan, jelka je počela da dominira. Prvo su pioniri po školama, to su školska deca u vreme komunizma koja su se zvala pioniri, kitili jelke, a posle su to počele da rade i porodice po kućama. Vocabulary: jelka, an evergreen tree. Kititi, to decorate, to embellish. Početi, to start, begin. Vek, century. Orasi, walnuts. Pereca, pretzel. Ipak, however. Čak, even. Običaj, a custom. Doneti, to bring. Nacionalne manjine, minorities.